ngingumlimi waseNyathi lapha semsikhathi ngisebenzise agritech eNyathi. Ngilima amatamatisi ami ngisebenzisa indlela kagatshompo esikhuthaza abalimi ukuthi belime beyisebenzisa kakhulu umuntu. Lasematamatisi iyavuma. Uyakwanisa ukuyenzakala. Uqala ukulima lokhu ngalindlela from last year. Kuyaseva amanzi, kuyaseva ama-inputs, kuyaseva futhi even the land yami lapho engisebenzisa khona. Ngiyakwazi ukufaka more crops on a small area. Amatamatisi ami lapha ngustana i-009 ayi-1500 ayi-2000 sorry 2000 plants akhona lapho, but last year besifake 2500 ethelelwa lizulu. But wakathesi siwathelela nge-hosepipe nje sisebenzisa amanzi build water yesinye. Inzuzo yami lapha last time bengile almost 2500 plants. Kodwa izulu beliningi kakhulu, but ngakwanisa ukuthi ngithole almost $680 after ama-total sales. But round bengikhangelele ukuthi inzuzo yami njengoba izulu lakhona lingani alikho kungela zulu eliza affect ukuthi ebebola. Ngikhangelele ukuthi inzuzo yami can be even way off the margins e-5,000 engayithola last time. Amazi abaningi ungeza umuntu ekhala ngesosi yamanzi ethi enxa ngilabhola ngilani, but khonapho lempompi yakhe kodwa amanzi alayo ekhaya 90 kasiyisebenziseni. Ikakhulu abantu abatsha lapha eNyathi, we tend to think ukuthi imali eningi ivela egolideni, but uzananzelela ukuthi la matamatisi la ligolide ngoba every meal umuntu uyafuna itamatisi. So ngenye imali ongayithola khona pha ngenye inzuzo ikakhulu abatsha singayicela kulime izinto lezi zilime nje amatamatisi lamawele amagreen pepper lokuchili sisebenzisa